Ljudi, danes snimamo nekaj za Božič. Mi smo pripravili za Božič neko posebno božično hrano. Moja mat ekspert tukaj rihta. A ne? Čak da upalim svetlo. Tukaj vspod se peče. Aha, šta je ovo? Mama, kaj je tole? Tole je pita krompirša. Pravijo Slovenci pita krompirjeva. Krompirjeva pitica. Evo je tukaj fino, kako se diže. Vidite? No in sedaj tukaj, to je naša kuhinca, moja mat, da majster, prav, da je prekini. Vedno morate imeti, se pravi, za Božič zjutri posebno slovensko hrano in to se imenuje, čakajte malo, da to tepsijo vzamem, burek! A ne? Zdaj zumiraj. Vidite, tole je sveže pripravljen burek, kako se reče, mama že tole zavijeni burek, a ne? Ugužvani burek, a ne? A vi veste, da je burek drugačiji iz Turčije nastal? In da ga je v bistvu nastal iz besede burek, bur, pomeni zavito, a ne, kako rečejo Srbi, savijačnica ali nekaj tazga. In prvi tak burek je v bistvu v Jugoslavijo prišel leta 1490 nekaj tam in ga je en turški pekar naredil prvič v Nišu, to je dol v Srbiji, in pa se je razvil oziroma je prišel naprej do Slovenije. A vi veste, da so v Sloveniji naredili tezo, da je burek kao hrana primitivnih ljudi, kao da se povezuje z Basinci pa južnjaki dol iz bivše Jugoslavije. No, jaz vem sam, da vsako jutro vidim pun štacion tam Slovenaca, ki se guše z njim po žuranju, tako da oni lahko imajo teze, kjer hoče. In jaz komi čakam, da tole, mama vruče. Ne diraj rukama, prav ne. A kaj ćeš bolje nek dirati rukama? Dobar. Mam plavi. Plavi. Gde majke? Samo. Je, dobar. Tako da, Merry Christmas sem. S tipično slovensko hrano. Ne, ja, boljše brez burika. Še jogurt treba. Aj, živo. Moramo, aj.